ka pari dan nasuk perlopan na tabo lawan mamula-ulawan ulaw tari bagas at tikyon alas may damang mo di hami kodang alu-alu ang yak martay debata mangilat kami ang yak debata mamasuk-masuk ulaw non iya suara mara las may damang mo kodang alu-alu kamata debata asa amat debata mamasuk-masuk ulaw non. Beda manggod dang alu-alu tamat debata sonare pe amang permusik nami bae madihami god dang alu-alu Tuhan anak Yesus Kristus asa Tuhata Yesus Kristus masuk ulanon di bagasat dame do las ni roha las bae damang. Sonari pe ba mamang godang alu-alu dihami ima tu debata tu di perbodia asa tu di perbodia manuturi manosoi jara mga leon akka panuturion na yas do dengan asa nagabi mata pasu-pasu di tasaluk na tarlumobi di suhu para anak do parboro las pedam. Nungar beda manggod dang alu-alu tu debata ama debata anak debata tu di perbodia sonari pe amang permusik nami auluh damang marite godang mula-mulai. Damang godang mula-mula sonari pe amang permusik nami bae madihami godang sopa asa marsopa beto mata debata nang salukna akas tuan natoro asa salukna manulupi ulon ya soda mara las pedang ma godang sopai. Damang godang sopa sonari pe amang namalo nami nang mga liak mahami asya liak panggabian liak parhorasan di bona asuton para anak do parboru alani di bagasat tikyon bae mamang godang liak di.
Amang namalo nami, nung mga liat kami, ibago ni alaman, namarapang namaratuanon, alanima di bagasan tikyon, naing marsar dami mahami, do hasuhuton di bagasan tikyon, alanidok na tua-tua, tinababulin na mabaisoban, modang maralong musuh taru maralodongan. Bae mamang godang persorani asa ujuk kami bodang asuton di bagasan tikyon. Jadi mala tema di tuhata, mala tema di hita, lumobi madi amuna amanami, pangulani huriata katolikon. Wilala hami do amang kaberkorong muna na maredopon, anak do boro ni huriatai, di baik kamu do akan dinauli, dikinadenggan, nalao pasang haton nakahata paso-paso, hela nami, songoni ma do raja di buru nami. Nomor 25 siya kami bonasuhut merkato manggor, nami dihamu nama nami dohoti na nami pagulan di uria terlumubi ma dia mang pastor di leo di batama dihamu na kabisuk dota staran alam tu bisuk na mo kamamang dota mu na kainang nalao mangulaw kata nito hata dito nga tonga ni huriata katolik na dong di simalubukon songoni man ng di 2 taon dumolo betu songoni na boy dalan nami madok malate dihamu nama nami dohoti na nami pagulan di uriata terlumubi ma dihamu na ama nami pastor lasmaru hamuna mang disudia kepedohan nami siak kami bonasuhut merkatu mangkor so ini mah jamang jadi nama rudut tusima di hamuna manami dotina nami pagulan uriat katolikon naik Roma hami pasang haton kasopan hum nami raja nami dohonan nami perjolo molotung pesiat tangan nasopan nabui di harora nami marudu pekamuna hata dua-dua nama dok amang raja nami do di hamuna ama nami pastor idon na tua-tua na sudah pudun ya sesakok gabi palu ya. Dan sudah si benon di tangan ini emang pastor. Molo si patupan di tangan na susah dia. Nomor 25. Neng Roma hami pasangaton na kasopan di nami. Lasma rohamuna macalo di arora nami.
Songoni mo sa tami, di hamu namang pastor do amanami pangulan ni Huria, do tinanami, molati ma. Gabi amang. Jadi songoni ma, di hamu na patenami, asaro hami, lapas hantar no kasupan ni humunami, maredop ko naman nami do tinanami pangulan ni Huria on, bay mamang gudang na hupar to si, gudang sapay mo, gudang sapay. Pastor Pangulo ng Huria na adong di paroki Santo Yohanes Salip si Malubukon. Uberi kami do dengan ni rohamuna, las ni rohamu, di pasatamu si pasatomu, tuhami Pangulo ng Huria, marhite ringgit hite suara. Marhite matong di bagas at tikyon, doon nami tuhamu po nakasuhuton, para na do parboru. Say marlo pigad naman na pinasa munaon di pasapasu tuhani, asa gabi matong akan ni ulo ni tangamuna, sinur akapapana muna pas na mahamutu akan na mangiut matutu maritay ma di bagas at tikyon. Doon nami masong nilong inabatua.
Di puji-pujian menatang yang Panginoon. Tao matong siya kamu harugian sa itamo jango maakapang mo. Matutu. Asa mangemang ini pining mabinay tuping kapaso. Tuhata Jesus Kristus matong mangring-ring kamu mamukaw ulang sa to na mangudungi amat kari batama na mamasama. Matutu. Sa solo sama tu bortean satu tiga ras. Nung sa marsaro kita huria do panasuhuton sa metakabian sa metato parorasan. So ngonima hata molate siya kami panglonuria do amanay pastor. Mangulot pon akan uli jalan mabuhay ulat ko di bagasan tikyon. Maulate gabi jala horas. Sianda mamuka ulat tadi bagasan sadarion. Ima di pamuhay ni ulat taon. Asasi rohani mata di bata. Buhama rohani to hata. Mga peo paso-pasuna na maragam ito hita sa leuna. Lumobi ma tu beruta do telata. Naong macalo paso-paso per bagasan sadarion ni. Alanina mardungu ulat tadi bagasan sadarion. Siya dos ni rohata do amang baruta markasitebu bahwa sahita ma na bulahan amak asahita pamuhay ni ulot tadi bagas sadarion alan dilos marhata inarohaku dihita na marhamaranggi asa tabay mahatata dos marhata te malata ma jadi amang permusin nami asa hubuk kami maulan nami di bagas sadarion asa anggia marhiti ulan na pinukan nami di bagas sadarion di pasu-pasu di bata anak do boru ni huriai di nama muhai perumah tanggon na tuarek kana menguti so ngoni manang dihawi di paparan nirune patanom saya dapat ma akasada ni roha tuarek kana menguti alania sa dohonon nami so kata ni na tuara na madok asas diatur mula topa mula ni jalma tubu perserahan ni jalma na mangolu di naimbo muka mahawi ulan nami di pagasadarion ba't mangjo mula-mula marbula gabi bro. Maula tema di hamuna pada nami tutuma hamu sama nidon ya kena tu amang pergusan nami amang raja ni nama lo sibulung ni bulungo sibulung ni hopo amang ni nama lo pada rohami ala yung alo roho sudi do pagidon nami ho dari baiko ala ni malu pergusan nami asabay jogo dasoba. Atama amang perpagasi asal dito nami ulan nami on hata ni na tua na madok binuat tanolia binay pingapasu dengan dah kami bawa sut mangaliat botan na akapasu baik pengalian nai mangaliat tidak
ima siya dos nirohata ulaon namar sitopol. Asa diro na tua-tua do marta pubulong balik na sakalan. Alahita do belah pagazasa darion. Ido asa hita mamulay ulota. Jadi nomor 2 molo taringot tuak nomor sabi kita. Tabay ma kadus nirohata. Dapo ma tuarek kanami ala waktu unga manotuhon nate. Dos marhata. Hambate. Olo. Jadi malah temak. So ini ma dia muna patenami amang raja ni namalo. Asa musik obehami ulaw nami. Hatan ni na tua-tua na madok binua tay tiyo binato pangohatan. Bay damang masituo tiyo las paduma to hasatan. Amang permusik nami. Tinawai tiyo pinay to panuhatan. Bay masih tito las paduma to hasatan. Pada time tu asuto. Kapuda nani tuturan ni na dua-dua ni huta. Perjulu do hami ro pasato di betiar nami. Asa tukang giat. Tiar raja namani hari hami, tiar nak kami nani tiara muna. Raja nami tulang na burju. Neng Roma hami masoba. Uhud pasato di betiar nami. Asa tung las menang roha muna. Gabe mong bro. Lasong ni madia muna hula-hula nami tumangkur merkana. Raja nami raja bolot tulang na burju. Diari nauri di pertakot di mata naron Roma hami. Sesuai pakatota pasato di betiar nami. Asa tukang giat. Tiar raja namani hari hami perkelengom muna merkestibu merkana. Tiar nak kami perkelengom muna. Molo petuk songoni. Nabui raja nami tarpasat kami. Sobani hum nami merkestibu merkana. Las manang rohani rajai. Songoni padohan nami katulang na berju mau lihat. Maula tema dihamuna amang boro nami merkasitibu. Odo nila ni hata ni na tua-tua pepat ni gaza wapat ni hora. Tutudo hamu amang boro nami merkasitibu anak ni raja. Jala si Botoroha. Nomor demutusima amang boro dinang di pasat tamu. Napuratiar daw ringi sitio suara. Ima di dalam ido. Bona ni mula ni ulaot tadi baga sa sadarion. Asima tuturan ni mata di bata. Sa tiurma jala tiarma. Ulaon na lasulaonota. Siyan na mamuka sa ato na pasikopon. Dasa dahon namin sa hama sa anisyon sa hama tubatayan. Di ba sa tamu na no, na beratiar mana do kami hula-hula muna warga tubangkor. Sa hatu ko ito tumanggawian. Huma to parwarasan. So wala na ato sa kami hula-hula muna warga tubangkor. Wala to amang buro. Dibuat kuluduri sa jokal dua jari. Alhamudo panuturi. Nakamudo pangajari. Tikor rohami. Pasahato di betiar nami. Molo petuk songonon. Di rumang di betiar nami. Raja nami na tutuni huta. Las manang rohamuna. Soni padohan nami. Mula tema gabi maja lauras nang pasakmu. Na beratiar tuhami akan tua-tua. Agia matong datangnya dewa takap yang idat. Talua pagidul kadongan muna tua-tua na di huton. Jar matong ulam muna sa idat pas masonnya mata dewata. Soni mahata sa kami na tua-tua. Pergulak pasata untuk murate. Mau lihat. Tidak na tua na beratiar tidak. Na tua-tua. Aku pe ngerana si Tik Jenda laku pilihi kali buku kami sendiri mergana tarikan mergana rasikin mergana karu mergana laku pilih kirina aku sana laku peluh curang kata cinta maka bujur melalaku katakan manbandu si pertaginari kirina sempat kenduruku Jenda dangin beberai du sir beberai si permain si ribal ay mga kana kam kirina jadi nari kupudi aula kam sakit man penggurun kami lang beluh ni kung betua melani ko kandua ajarai tapi kami labuluh makana kam si ngajari kami kirina sebab beberai du pay turang labu beluh ngerana
Ay makatawil kam kerina matua. Bagay pe, rasanina kami, rasburu kami, rasana buru kami kerina. Caur matua kita kerina, nakku. Makabansi kita pulung si bagay na rupana. Aku pela bu gedang beluh gerana. Di bata si masu-masu manbanta kerina. Mujur. Tuh sibuk kalau nggak turun udah Hindu kerina ibas kuta kali bubu kami bagi anak peru kami. Isempatkan tuh karena kucing marah bu enak kali bubu kami. Kubuang ini kepala saya mana kali bubu tay papa setuju berkana. Bisa saja kami nikam telah memuin bagai indah papa. Perlu ngerane anak bagai ngiri doi papa. Ngerana sidik kuangan kue tua terus bapak lalu kalau aku belum bapak kira kadang-kadang si merasa lagi ruh aku jadi bapak bukan ini kue bapak aku si barang bodoh maka terus kita tahu deku Menkam kira kalian bubu kami setelah pilih kami bagai mama impal na turangku. Tangku agak pengatakan kami kerumandu mama mami. Daulah sagut ukur kami kerina kalian bubu kami. Sebab mengetahui apa posisi kami kalian bubu kami. Siapa kisangkut ukur kalian bubu kami. Jangan bagi kesusuan senina kami pencabukan mana. Maka bagai bagingku tutusan tentur sabu senina tandai penbantai istri teman maka bagai empat tengah mengarang-arang petindu endang utari ke pesmirian dari empat tengah kersabuan ang singgu dari empat tengah kami belum rana, lai pilih kami, bapa nandai eda nina bagi peras turang kam, ija babalak kari toto bas peradatan lagi kami eda, glabanci bas perjabun nape sehat ya rasul jua, bagi pedek kam, jumpa kam sinangki mayang rasin dituci padaku sehat-sehat kami dan nari kulube bagi PBB kami sehat kami ibas pejabukan lagi kami indah aku pesi barem ngerana bujur Ibas ada orang dan aku ngokam pasu-pasu ibas bercanda karena anda ulah kamu lupa karena kami pesinitisan dari kita kamu. Maka kayaknya dari pastor ada dibahan dulu sebagai bekal hidupmu di hari-hari berikut anda. Jadi kami seninandu. Bagai peman kakak, adilit kerjaan tabagai mereka kami seninandu. Lar leja-leja empat ngarang-ngarang kami. Cuman sepik nari kalau kurang tempat-tempat kami seninandu ngalit bagin kami kerja indah. Sebenarnya berikan tugas iman kami. Itulah kami ngedungi salah bukan. Habis kita indah tetangga tapi kami tenang saja. Kami kira ngatur sah. Mereka ada sekali indah gua bahan tinggal berbagai tapi sekali nari ayo komunikasi lah kam rasa ninandu rasa nak berundu terem kalau kita harus kita indah seninanta anak berunda
kaman badu si Erjawukin bana. Adin ko kamas kutai dari jamu aku harus ikuti juga keadaan kutai dah. Ulah ukur saja babandu dari papa kita. Bagi kita mapa-mapa lari teman kita. Apa itu ya radu tandang yang kita kukutai dah. Tapi ya kita harus bakal bagi pas kita entah sidarami papanta, sidarami mamanta, sidarami berkilanta. Bagai makanggo jadi keluarga si Muhudi. Si bertanggung jawab pas berkilanta. Jadi bagai membantu kalibung kami, kita mesir tiaga andu kata kuenda, ya, ada belalanta sejarah-jaran, kelah baca di Warenda, Mahulina, sila sanang kami terhadap pandu kalbung kami sendiri merdana. Jadi kami si berbagai muncangerana, maka ada serahkan kami Mikaida membantu kalbung kami sebenarnya besi kasih sama melaksanakan kata. Mungkin akan lembubu kami. Entah uga giagap do. Entah bagai kimin deban turang kue, entah bagai kimin deban beberi kue di rumah mama. Jenda, resnabi kami, mindo kami, kelah jenda nari ajar ajarindu kami, ulah titik ukur do. Janah sadanari, bagi kata bapen dan nai, teram kami jenda biak senina andunina. Jadi perlebih katakan kami upah melala bujur, laban dutridah kami lajepa. Jadi bagi bagi kata bapen nai, teram kita jenda nina, terpengaruh kami. Keleng atendungan ia, bagai peman senina kami, adinggoy bapa atani nak, ugakin bagi kalar bapa bagilah keman bana. Tunggu begitu. Woi, ras rikut menanak baru kami sini jenda. Ay melalak bucur katakan kami membantu. Bagi tempat-tempat ugangi kalau kenda si jahnari atendu, enda jenda nari kupudi sejarah-jaran kita. Ya, aku pesi barem, bujur. Kam jenda nak kunako. Tempat Indo aku nakku, kam lebih ngerana nakku, kelah dungkam ngerana aku nakku, aku kena bagi janji nakku. Jadi aku pi ngerana sedikit. Jadi si utama kali ia menkam empal kami bagi peturang kami. Pertama kalau sebut katakan membantu, selamat berbahagia. Tuhan memberkati, Tuhan menemani. Jadi aku Siti di tengah nih sekalian membantu, maka tentu dan yang jagar-jagar. Jadi aku salut di tengah. Jadi ibasiai Siti ku katakan membantu, sawir kami tua, rasihat nakam, tambah-tambah pagi. Riah ukur ibas keluarganya. Jadi bagai peman kami, impal kami sinterem. Pesada-sada hari kena kerina impalku. Agak ulah. Lah meriah ukur baby kami. Kami saja yang si perlu. Gedang ukur kami dengan bibi kami. Adi sikap ban kaina. Bagai kaya pekam, turang kami kerina. Erlumba-lumba lah kam. Erban menghuli nandang bibi kami. Gelah Tuhan lah pagi. Berikan sa kekuatan man kena kerina. Aku pesi bareng ngerana, bujur. Aku lah kebiasa. Bujur si katakan man Tuhan di bata. Nggo kita berikan kesehatan. Dai nggo kam ngalukan pasu-pasu. Nakku duana. Ikutilah perpulungan. Maka Tuhan pagi si masu-masu sa perjabun kaina. Jadi bagi nande turangku resukuten kam man anak berunta si jenda. Maka pagi triahan si ban bagainda. Jadi kam krina berbere kami
resukuten kaman anak beruta si jenda gelah ola kita trida labelo maka bagempe kam krina anak beru kami sehat kam krina maka tupak-tupak ndu kami kaling bubundo sab kami terem kal mamindu ujenda kal kami dekrina nakku maka sekolah serasi kam jabukan bana maka bagaim nandai piring sehat kam adi enggo kam rejabu lita kam singuda jadi adi buru piringnya itu kam godaan cialanai latiksa aula ke narusur jumuti iyang godaan ci ngadi sab enggo puas yang makapkai nakrina maka tandai ndu banu nakku adi ngor jabu sukuten man si jeda adi tading kam jeda aku pe labo beluk kedang sangrana bujur juah kita krina bujur Pertama-tama lebih bujur minta si pulung krina ibas dugungi peradatan beri-beri kami singuda ras anak kami ning kami adibas jabu kami kam berusembiring nakku menturang kami adi engkau rejabu beri-beri kami prahuna pagi olah kam dayung sa gelah na pagi dame rumah tangga beri-beri kami rasana kami manbandu beri-beri kami singgur jabu kelengindu pagi ning kami adi berjabu kami berusembiring adi kelengindu iya pasti kam kelengina tapi dilangkam lepas diri kam iya lepas diri kang manbandu beri-beri kami kam kerina si tadi ngijenda selaku kam tadi ngijenda inda anakku inda mamandu gundari olah kari akam do mama jagar-jagar impal du jagar-jagar lang pertama lebih kuatakan manbandu beri-beri kami kam sidilaki adi jenda kam beri-beri kami harus tahu diri tampil diri gelah nakam merga jenda olah kari latah du ijenda ban bapandu ras kalimi bundu sembiring mergana maka bagai ni kuman bandu beri-beri kami kalau si tepu silih kami rebelas siap manbaku adi kata kenam barenda abang du niruan KP iya jenda repenggurun manbapan si jenda setepu bergana kam KP jenda kerina beri-beri kami terus kuanak berundu pagi si jenda harus kam menghamat menanak beru gelah lidah Hindu layak keri-keri dungi dah Hindu sabna dilakam menghamat menanak beru sekali bubu ia pasti lepas diri tapi dilakam lepas diri kep-kep nakam asa gedang-gedang geluh do beri-beri kami mangko beri-beri kami maka bagai pining kuman bandu olah kari bape mamenda gua maka bagai ngerana nih du gelah kam merga si marlopok endang ngataiku labu aku arah merawang ngerana man bandu gelah na pagi kami ku jenda dit rekandu jenda ate kami bere-bere kami maka bagai peningku gelah na kam merga si marlopok enda sabna adilakin hargai du bapandu ras impang duenda jenda ay kuakap dakam panci pagi kami ku jenda pede kam lanai tak kami man kami makana aku perlu kedang rana sikatang ku indai pagi pakai indulah gelah kam pagi jenda merga kelenginu berus miringai olah atendula keleng adi kelengindu peru sembiringai kampe harus merga menggau aku perlu kedang rana si barem
Menjuah-juah kita kerina lakon dongi peradatan bere-bere kami silit taras anak kami buru sembiring aku pesibarai mengerana di senari kita desa unsur nita mentuhan mengkam ipal kami sak mencabukan bana dekku mengkam bibi kami sehat kambi bagai persipal kukrina pulau gedang rana ujur si bela hukur di kuta Marlopu Enda aku pelabo gedang rana lit setuju kan lebih mentibi pas bagi kata kamgo bicara kali tadi ngodorak ngadi kujuma jadi adi bes ngokrina impal kami erjabu lani perlu campurin du pesehat bandu jadi menkampe impal kami mitandung gua bibi kami sekala narik lani kau surawain du pakena zabundu jadi si barem pesaku nari menkam sirjabu bagi gelar kue kamru kun rumah tangga andu ucur ya tambah sitik wi jadi ada nama disebutkan bujur mantuhan di Pak Senda jadi bikin ada yang kesehatan jual man bantah ning kami lebih man bandu bibi sehat dengan jor metua kami gana dinari itu terus bulu warenda tetap di batas nemani kegeluhan do malam atendo mukeri kinar jabu impal kami jadi man kampe anak buru kami pemergana lagi tadi kan peras nabi seninandu si jerina endape tu ning kami tetaplah kamar sadari guna mo simahuli gahlo bagai latrida mengkila kalau mergana rubela nei rumah bagai jadi ning kami man kam pengantin buat lipta sama bunga ya. Jadi ning kami selamat menempuh hidup baru buat pengantin. Semoga di hari yang bahagia ini Tuhan yang senantiasa memberkati, memberikan berkat yang melimpah buat keluarga kalian. Jadi ini kami petole tuhu sadarlah tetap hari Hindu guna semua huli kalau bagai karena berjabun impal kami anda pewan kam krina anak bro kami tuhu di batas si nemani ini cepat masuk. Ini anda berkata si baca tambahi kami Tuhan si nemani ini cepat masuk karena katenda bujur. Iya pertama-tama bujur si katakan Tuhan di bata sebab saat enda kasih kita puluh meriah ukur MK pendungi adat beberapa kami lipta. Jadi kami katakan sama beberapa kami lipta selamat hidup baru nakku. Semoga Tuhan yang berkuasa dalam rumah tanggamu ya nakku ya. Tuhanlah si masu-masu perjabun nakku. Tah kaipe pagi surah-surah nakku pas tengah jabundu di batalah si basah kensa. Cegai bagi kape men kakak. Aku salut ke ernen kakak enda dakena. Kakak enda. Aku salut kak sabna aku pesanku men beberapa habis jenda ya telu kelengikena lah kakak enda anakku. Sabna kakak enda uga pekidah kena banda sikap krina banda anakku. Enda te kuma nina sikap kakak enda. Enda kate kuma nina kena seraje sikap ban kakak enda. Makana hormati kena anakku kakak enda. Sikap ban kena anakku. Ya aku bagai pesita baca si kupesah kami kak bagai ras beberapa kami jujur. Aku tarikan anakku. Enda mamindu. Kalau pagi mamindu si ujung menca pagi tahdu mamindu. Enda kango buat mamindu jenda anakku. Uli-uli hindu pergi ke rumah. Manggau mamindu yang melala. Lit jenda lit joh tuan. Makanya kalau pagi si ujung saja mamingku atau lang jenda pelit.
mankam berbeda kami daman ada suheri kam reben saja kam jenda segalangna daman buat dulah Bapa andu si jenda kelengindu gelah banci teman doa re. Lakam mendungo kuta ibas perlajangan. Bagai anakku, ala pagi lau ulih-ulih Hindu bapa andoi. Ulih-ulih kai si tikap ndu seladung sungkun niya. Manggau ala kena rubat-rubat ya. Beruaina beru Tumanggar, mau kayak nadai? Oh, baru tumanggar. Hari bas jabu kami pagi, ia baru tarikan aku. Baba pagi ku ujung. Aku perlu gerang rana, bujur. Enggak usah ada cakap kami, dikilap. Jadi enggak usah ada cakap, bro. Kamu kali mau buka sebiring merkana. Puang tak. Puang tak. Minta Tuhan dibaca supaya kita turun. Maka meriah kalau kami kita kamar jaboy nak menghibina. Maka sangat kami ada kami bagai pekrina permen kami ersadalah krina rihkena. Petir bareng dengan rujuk. Buka perlu sabu. Kelang tendu cabudu nekku. Ede sekala na diinca. Kelang hindu ya. Kelang kena kerina ya. Jumpa bulan jumpa matahari nekku. Sangat kena jabukan mana duana. Man kena permen ku sintram. Kelengi kena ede ya. Ede sekala na dengan ca. Mengkuah hati. Ulah kena si panjang punjutun. Kelengi ede. Baik kena permen ku sinti berupe. Ede nanti kena lahakap kena. Aku biar pe bagina kembali kelengat aku dineda ku ikrina ya. Ulah kena lah bagaya. Ulah krina man kena ukur kena. Eda ku tunggal jena tunggal. Lanali teman na turang ku krina ku lawas na kami. Maka kelengi kena. Ulah kena main-main kelengisa. Orang tua anakku. Kau siting kau. Karika sulihi ya, karika sulihi. Man kampe pendukung kami sila pilih kami. Man kami turang kami, reseda kami. Sangat kami cabukan bana eda turang. Dan man kampai bibi kami bersembiring. Sangat kami bibi nandengku. Cabukan turang singunai. Allah kalau bicara karena bibi tengah. Bicara bagai minai hantai kudaindu. Allah kakak di sana di tengah. Celah kerja terik di bangku di tengah. Maka turang ke sindrom. Adangku. Kelang-kelang itu bibi bersih dengan turang. Rumah-rumah ke kami. Nami-nami saya bibi bersih dengan
Kana kadai materang setua. Karena sering seri saterang kone ada terang. Kampa mama baisa dan dua terang. Ngarang kerjaan di patengah. Magam terang semuda. Kelengal kebagi bibi bersebiring ay terang. Iya nada iya bapa terang. Laguna ka mengatur sa lagu karoban. Jadi membantu kalimbu kami respuang adilit kaide karena luah du pagi kari berkendur. Jadi ikut sebagai sana bro kami sekaligus. Nah, jadi gerakan
Ipasatami matuamuna asa mangradi amu raja nami asa roh kami marsoba. Songonima bagi dua nami tuhamuna hula-hula nami rajai tumanggor markana. Amang boru si tepu. Gabi raja nami. Opar tujo-ujo muna hami hula-hula muna mereka tumangkor do ropongan terlumobiak ke hula-hula nami. Nggak mengerari kami amang boru. Mau lihat raja nami. Pada nami pada nama lo. Ala Roma rajai mangalaka Roma dapotok kami si tepu markana. Atong beda mang coba godang nak panongonomoni aseto muhami rajai. Lumobi mati hamuna hula-hula nami. Saling masuk main tak kamu kerasa. Inang sorry pada. Oh, raja nami. Oh, raja matura. Bona tulang sinaga, parbonana sukian, bonani ani barutu, daun pangulin na babak ka na martinodon, si Hotan, Parbun, sinaga, kasukian, si Hotan, si Ahad, si Tijak, kasukian, daun rumah sondi, sali masuk metara jalini, opartu jauh-jauh yang memboronami markas kita ini.
tamu na kena putison. Ay kosong na puso, kosong. Kosong na puso. Tabakay sa ratin aso. Tulang nami ijabun nami sepiring margana. Tulang nami ijabun nami sepiring margana. Asa pirmay na poki baulu-baulu pasalongan. Pirma to dita na marhula na marbaru. Luju-luju ma kadala pangumo. So kani ma tani boros pirna boy Mau lihat ya, wala Raja na ma amang boro. Tu dia na mau di tanah amang Mau boro. lihat raja nami. Manang nabo HP. Sesuai do usi-usi ni paromen nami borun rajai. Doho inong namion unang tadi datang sada martobak. Asa tungang nyan. Martada sungod dulok marjujunga sungod paringin. Asa martada. Boru tu manggori nung gabi paromen nami margasi debu. Marsakap kami raja nami. Julo marsoba jadi 10 pa 10 sada si bajujung pala diari na ulion. Ima anggo ele pagiron nami tu rajai molo tung uli ruan rajai. Yuk boti raja nami. Tebu. Di bari tahun nang bener tahun muna marudo po kami hula-hula muna berkata mangkor songoni dok ka hula-hula nami. Kami pe emang boru asa doros to hujalo kami do pe di padohan emang boru nami. Dingkat do kami marserengketa kami nomor hamaranggi. Ima tutup. Songoni ma dohot raja di hula-hula nami. Indaroha songoni ma nang dihita ka nomor hamaranggi. Sahatu paparan di raja ni Abaddon. Takas do tabigi songoni do dia kamang boru tanakingani. Nang Roma na sida pasahato nakasopan ni umuna marudo po kita. Inaroha ko terlumobi dihita sahatu paparan di raja ni Abaddon. Boha dos durhata siya kapara. Dos rohata. Gawe horas molate ma. Jadi songoni manang di raja itu lang nami. Hula-hula nami salahuna. Terlumobi ma tulang purba. Raja nami. Hata nina tua-tua na wato irobe nina pinggoli na horna ni pana. Takas do di bagi rajai. Di padohan yang boro nami merkasi tepu. Nang Roma na sida pasahato na kasopan di umna maradupok kita. Buha raja nami. Tajalo ma padohan nina sidai. Gawe horas molate ma tulang. Songoni mado di hula-hula nami. Siap penanari nami satu pengulian nami akan poso. Wah tulang di padohan yang boro nami. Dos rohata. Gawe horas molate ma. Jadi songoni memang baru. Mula kami selalu naropangan di hula-hula menaon. Las dorohan kami di haroro muna. Doh mabigi di kadi padohan munai. Balga mempek kamu kasopa munai. Songoni mah atas kami malah tu mah. Lah songoni mah doh tulang nami. Sembiri nami pada nama lo. Neng marsaka mami siadus ni rohan nami markas tebu markana rap doh boruna. Marsoba tu raja ni hula-hula nami tu mangkur markana rap doh rombongan na. Atong beda mang coba gudang sobai naneng gabis dokteran nami tung takas beda mang.
Gabe. Idon na tua-tua, tinari ebeng-ebeng madabu, tinari ni hutur daka-daka makadabu ebeng-ebeng, manot terhami hula-hula muna, ibek kamu do sudah merdoka kebeng. Lima tutu. Namor do mutusi makamang boru, Gabe. disikat niya kapapay namunay. Idon na tua-tua habang leang-leang di dolot ni siya balong. Horas mahami hula-hula muna na majalo na pinato pamunay. Gadda madihamu namang boro namin na mga liang. So, ni mamang boro dala namin makamaladeho. Na pinatopamu na marulupok kami hula-hula muna. Ala ni mamang boro. Gabi. Molo tong adong kasudutan tamang boro. Radedo kami hula-hula muna. Wa mamang boro. Tikaw ni pasat kami maturaja. Maksud ay molotik inaku kami hula-hula muna. Ang nga malete ko. Just pigat eh. Manang number 6. Molon. Bereng mahamulian ni boro namin. Adong dohuala papak, adong tuhala karo, adong kusibalungun. Alayotan nilo nende tua-tua, silakan ipinik to silakan ijoring. Parhela na pinajingjing do sudah paparinar janya batonon. Parboru na pinajingjing. Baik jo gontang nama partusi, asa dingkat jo hubay kami jo. So lasin rohan nami barelo perraja ni perburuan nami. Baik jo bah permusik. Dong Joko. Ai tu sou boi pe ahora tu parera de daga
tipang 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 pola baya ala rudeng 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 po. Tipang 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 pola baya ala rudeng 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 po. Ala tipang 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 pola baya ala rudeng 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 po. Ayang kurang benamida itu para sarang dia beroba. Yang kau mereka namida itu ijadatan baboa boa. Ala tipang 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 pola baya ala rudeng 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 po. Ala tipang 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 pola baya ala rudeng 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 po.
si hasatan na imate. Asa ton bersepang ano, namali ya usaha mu pirang ngamale dangi. Olo. Jadi emang par musik. Gabe mang gabe. Asa husik ko behami mator tornamion. Marhiti ulaw di bagasa sadarion. Hatan ina tuwa-tuwa na naman do binuwa tayo tiyo bina ito panguhatan. May damang masih tiyo-tiyo, padung mutu hasatan.